Kakenhun kinunya kali hakilenti ya kiba khoruk khoram bar hakilum kiwa ya kabalatip kum ka adventurous new trap of roaders lani ki ahor kala simbyang ya kesenjam ban pelong ya kejengekop nya kali hakilum kiwa bar kilenti kiba khoruk khoram ya kabalatip kum ka that off road challenge arja ka khandai ya kabala pelong nadu ka santrik unailur hadu ka new trik nailur arja ka khandai hapo ka khlau jo ka kharsati park ribo district kane ka jengekop nya kali hakisrok khoruk khoram bar kiwa kidoj Kamtam lengba usurok ubadon bun kijing banyak kalalong sisa kabai tenat bat kabala kring ki paiba nong pekai ki balayo e kijing perbernya lengba kane kijing yakob hakabala sakhiru ya kijing simenta dakinong nya kali ki batrem bat ki batbet na keleng ki district jong ka jalam Meghalaya ya kane kijing yakob nya kali lawan punha perdano dauba Jason Sokmi Molong MLA ka Muslim Constituency hakajing don langru uba Didi Umdor kum presiden ka Ahor Usamla Demetrius Onel Swer Sketri lembar kiwe-kiwe kinong ki kam jo ka Ahor Yakum kini kijengekop nya kali syaki klau kiptab kilanti kibak khoruk khoram laju saki tang syakiwe kijela Henry ka bakhamnyar kinlong hapo ka jela Meghalaya Henry ba phaipat syaka jingdon jo kinong nya kali kibat debet kane ka jela kamsyam lalong ka basadin kumta ka Ahor kalasim ya kane ka senjam ban pelong yakum kini kijengekop nya kali ban aya ka rensan ya kitu kinong nya kali batbet ban penpau perthei yala kasap hakir kom nya kali ka Ahor ka donru ban penpau syakpai ba leng bakum kane ka jengekop nya kali kalong bakum kinong nya kali Kidai banlong ki bakit kli haba kinyak kali khnang bakan nomdon kano-kano kajing puthot ikiwe pat ki para nonyak kali haki surok ba khamtam ban kiaru na kajing di buat ban penukam ki mobile haki por nyak kali khnang banyada na ki jingja ya tuku kali kumbala ju sakhi ya kum kini jingja na kapor sakapor na kalian kinong kitkam ka Ahor kila penaru ya kasong pisa sekinong job nyak kali haki kerdan bapher-pher hakaba uba keron jerwa bad uba I pengrup kila yora ekanam ladu ban khur ya kasong pisa ka basilak tengka UHO manki dekhar bat open skamba khenrem kilawan baar ban khur ya kasong pisa ka ban rupo ja tengka bat Ralph AL nongpur bat Yasdarlan paryong kilawan balai ban khur ya kasong pisa ka balai po ja tengka katbah ka kerdan ki kenthei ka Febro Rina paju kalai ora ya kanam ladu bat ban khur ya kasong pisa ka balai po ja tengka Tapi ku musketri jong ka Ahor hilan batai khendiat halo kane ka third edition jong kane ka Ahor competition ko fil upload mentau senam khendiat halo kane kene ka Ahor jengi ya asang ta lai senam te kene kan ka third edition te kene event ni ko ban promote susu ya kane ka off road hani hangi ar ba hado menta kadang long duna ba dambun ki bre duna ki bre ba ka ban ya ka off road te ngai pe kali ba bon na ko shilong ki ya ban four wheel sudah
Malaysia pok kelau deh kim tu kampen kam kim tu kampen pok kelau. Dia matanya encouragementnya ki kila ban one ban participate di event makin use ka 4 wheel jong ki makin tu ka bor juga kali. And ka moto jong iwa ka ban batai ki ka explore promote jaka ahor and preserve. Te matala lang siya event ru. Te ngile atar komba pagista ya ka track ngimju ti JCB ngimju at ikiding ngimju bu mau ngimju touch ya kan ka terrain baru haj. Te mata kan natural terrain ba kat boy kamariang use kata ba. Syuketang kiriban pe hanu bajinja bane mangte hangta hile. Te kanu tu lagi track iki track ki ba fi penbiang ba kan ka competition. Kita kidan rutli. Maka sini kong si ba mata hado ba men ibo ari kita ki night stage. And giba hadin giba harum pada gi ba mensi ba step. Lang rutli tu terhad. Ya ki shendang. Ikin thai kidan biang lightly. Si kawai sini. Okey. Te kumaka nungut ki participant ani ki riders ki balawan masih mentah kan ka event tu ki. Haka first event rang ya yo ado aku sangut aku rungut. Te hadin pada kedan kejing delay haka por. Te ngikau ban cut down oswa. Te mata kasni tau senam penduna tang hado khapra ka khandai tamangi pe do khanyong tau senam. Kabia. Te kini ki winners ki yo kanu ka prize money ka lembaga ni competition. Ka winners ye ki shenrang ibu silap. Ka first runners up ibu Andopoja. Ya ka second ibu Saupo. And ya kintai bre ibu bet laipo. Ibu job. Te lembaga ni ka event ke jongpi lembaga ahor. Ke ka message ke jongpi seki pai ba nong sonong jong ka jalan megalia hi berkoi. Ka message fi nga banai kalong ni. Mata finya kali hasurok ne pok klau berhaj. Just drink responsibly, don't drive and drink at the same time. Thank you.